Friend request. Friend request nung maminsan, di mo amo no pudpud no, kaya't nakaagayin when no umay nakasiripen, aging aad ta Facebook mo, umay ang marites itibiyag mo, aglalo no am muna, tay tao agong murgurakin ka. Sikat sentro ti tungtungan da, uray awan basol mo kinkwada, taimit tiplaing ti apal da, isu nga gurgurain da ka, amin abanag na addakin ka, di da ka baelan nga maala, isu nga padpadaksin da ka, tapno isu dat agbalin abida. Di kayo accept nga accept, no dati ang friend request, no saan yo nga am mo, nasaysaya atin no i-ignore yo, uray basit di gagayem mo, no nakit bitan na pudno, amo na ka nga isakit, kadagitin na laing nga agmarites. Sikat sentro ti tungtungan da, uray awan basol mo kinkwada, taimit tiplaing ti apal da, isu nga gurgurain da ka, amin abanag nga addakin ka, di da ka baelan nga maala, isu nga padpadaksen da ka, tapno isu dat agbalin abida. Di kayo accept nga accept, no dati ang friend request, no saan yo nga am mo, nasaysaya atin no i-ignore yo, uray basit di gagayem mo, no lakit di na pudno, amo na ka nga isakit, kadagitin na laing nga agmarites. Di kayo accept nga accept, no dati ang friend request, no saan yo nga am mo, nasaysaya atin no i-ignore yo, uray basit di gagayem mo, no lakit di na pudno, amo na ka nga isakit, kadagitin na laing nga agmarites, amo na ka nga isakit, kadagitin